Yes, reka nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino ku isi, mwe bakunzi b'amakuru y'imikino. Nk'ibisanzwe ikiganiro nisobanukirwa. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amakuru abavugwa mu mikino hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda hose, turebamo ese ni ibiki birimo kuvugwa mu ma ekipe dukunda. So, ngewe rero sindi buze gutinda, turi buze kurebera hamwe amakuru arimo kuvugwa hano mu Rwanda. Ni ama ekipe ahanganye, ayo nta yandi ni APR FC ndetse na Rayon Sport. Turebere hamwe n'umugabo Robertinho, uyu mugabo rwose Goncalo Vedor Calmo. Robertinho, uyu munyabrazil, yatangaje ko yahabwa cyangwa se yifuza guhabwa amahirwe yo gutoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akaba yayihesha kujya mu gikombe cy'isi. Rwose uyu we yatangaje ko bishoboka kandi na cyane rwose, niba atari ukwiyemera simbizi, gusa uyu mutoza twagiye tubona akora byinshi. Ni umutoza mwiza, umutoza uzi umukino rwose. Uyu munyabrazil biragaragara ko ashoboye, ariko sinzi ko ibintu byananiye abandi ari we wabikora. So, ntatinze rero reka nze duhere kuri uyu munyabrazil turebe ese yatangaje iki, niki yageza ku Mavubi. Uyu munyabrazil Oliveira Concalves do Carmo Robertinho yatangaje ko yifuza guhabwa amahirwe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akayihesha itike y'igikombe cy'isi. Ibi ni bimwe mu byatangajwe n'uyu mugabo rwose, we wifitiye confidence zo kumva ko iyi ekipe y'u Rwanda ashobora kuba yayigeza mu gikombe cy'isi. Yatangaje kandi ko nyuma y'umukino wa Rayon Sport atoza yatsinzemo Kiyovu Sport, uyu ni umugabo ukunze kugira interview rwose wumva ko zityaye. Ni umugabo wavuze ngo birenze kuba yatoza hano mu Rwanda, yatoza na za Brazil ndetse n'andi makipe atandukanye. Uyu mugabo rero we mu byiyumviro bye arasaba ko bamuhereza Amavubi akayatoza kandi yayageza kure. Uyu mugabo rero niba atari ukwiyemera simbizi, dukunze kumwumva muri interview. Gusa nanone icyo abantu benshi bakunze gushinja uyu mugabo iyo yatsinzwe n'abashaka gutanga interview, ahubwo iyo yatsinze usanga ariho hantu nyine aba ashaka kuvuga, ariko ntukamwumve yatsinzweho ni ibindi bindi. Ariko kuri iyi nshuro nyine amaze gutsinda Kiyovu, nubwo nabwo byasaga naho bigoranye, Rayon Sport niyo yari yabanje igitego barayishyura, baza gucyura amanota ariko bakesha Rusengo. Nibwo rero uyu mugabo yaje gutangaza. So, reka twigarukire rero ku makipe yacu yo mu cyiciro cya mbere, ariyo arimo gukubana ku mwanya wa mbere. Murabizi hari Rayon Sport n'amanota 40, ku mwanya wa kabiri hakaba ikipe ya APR FC n'amanota yayo 37, ku mwanya wa gatatu ngira ngo hari Gorilla ngira ngo n'amanota 28 hari, ndumva biri aho ngaho. Urumva shampiyona y'u Rwanda ni shampiyona kuri ubu ngubu twavuga ko irimo guhangana cyane. Nta kipe yoroshye twabona muri shampiyona, ama ekipe yose arakomeye. Kuko urumva nko ku mwanya wa nyuma turahasanga ama ekipe abiri ariyo Kiyovu, ndetse Kiyovu iri kumwe n'iyihera, Kiyovu iri kumwe na Etincelle, iri kumwe ziri aho ngaho. Niyo ma ekipe turi kuvuga ngo ni aya nyuma, ariko ni ama ekipe ashobora kuza agatungurana muri shampiyona. Ni ekipe mutajya gukina uvuga ngo arayikuraho amanota byoroshye. Ni ama ekipe ubona ko rwose nubwo atsindwa, ariko atsindwa hari ikintu yakoze mu by'ukuri. Ni ama ekipe aba yagerageje. Ubu rero kuri ubu ikirimo kuvugwa ni
APRFC abakinnyi bayo barimo nka kapiteni yamaje gutangaza ko mu by'ukuri badatewe ubwoba na Rayon Sport, kuko iyi Rayon Sport ntikwiye kubakanga, kuko mu by'ukuri bafite abakinnyi beza, ariko na APR ni ekipe nziza, ekipe ubona ko yiyubatse ku rwego rwo hejuru rwose, ifite abakinnyi bari kubanzamo kandi barimo gutanga umusaruro. Mu by'ukuri hazabamo guhangana, tuzabona shampiyona iryoshye. Nibikomeza gutya ndababwiza ukuri ko ni umukino uzaba umeze neza cyane. So bivuze ko rero ni ukwitonda muri shampiyona, kuko njye ndabona iyi shampiyona itazoroha.